in the Bankulu. Ngoba njengoba silapha sonke nje size kuwe la akekho nkosi omunye esisekuyo sengathi ke ungangena insizweni zethu sonke usiphe uthando ngoba into enkulu kumuntu uthando kuyenzeka abantu noma bebethandana kodwa sikhona isikhathi siyesifike phakathi kwalabo bantu mhlawumbe bebabili mhlawumbe labo bantu bebakhumuzi bebabili njengengwayelo phakathi umuzi wakhiwa ngabantu ababili kuphuma intombi kubo iye komunye umuzi engesihlobo khona bahlangane laba ngothando uma sebehlanganile ngothando bese bakha umuzi nomuzi osuke usekelwe ngabazali ababili balaba bantu kodwa kuyenzeka kunjalo laba bantu bathandana bobabili base belandela abazali belandela laba bantu ababili bazothi basalandela abazali belandela laba bantu ababili utholakala ukuthi hayi laba bantu ababili kabasazwani kabasathandana kanti ekuqaleni wayengekho umshushuzeli walolu thando lwabo lwazivelela bebabili silapha-ke zikhona ezinkosini sonke iningi lethu sikhethe inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha bakhona-ke okungenjalo mhlawumbe kwenzeka ukuthi uma umuntu ezele izingane kule nkonzo zililalele izwi labazali zibalandela abazali lapho beyakhona uma seyifike ukuhlakanipha phakathi kwalezi ingane noma ingane iqale-ke manje ibone indlela yayo engayithatha ishiye indlela abazali le ndlela ngoba umzali ngakwazi ukwedukisa ingane yakhe noma ifundisile umzali ingane kodwa igcina isinabanye abefundisi abangaphezulu komzali ayisamlaleli umzali isilalela laba bangani kunjalo nje zikhulile nkosi lapha ke size ngomkhosi omkhulu wala kumaNazaretha ekhulile nkosi thina njengoba singaba njengoba nami ngingaba sengiyalandiswa ngangakazi lutho ngaleso sikhathi kufika ubunzima kwakukuhle nje sidlala sizingane singazi kwaze kwafika isikhathi lapho sokuba sizwe nathi sibone nathi sibone into enhle nembi sizwe into enhle nembi
ngizocela nje ukudlula engomeni yesikhombisa. Selithethiwe ecala
zikhonzi ezinhle lokhu okulotshwela kulotshwe umnikazi wakho owazikho ukuthi sikhona isikhathi esingesihle esingesihle phakathi kwabantu kade bebasha abantu kodwa base sifika lesi sikhathi ukuthi suke sisukaphi asazi izolo angisho njalo usuku ngisho unyaka nonyaka wayizolo bekunyaka kabani 2020 bani 23 25 nodlule senkulu sasingekho angithi besisembuza kwake kwayiwa impuza ngomunye unyaka uthi waba munana eminyakeni elandelayo akabe kusayiwa kwase kuzwa lapha kuphela kwaqhubeka nje sijabula sasingajabuli thina bala sasijabula thina bala sijabula kodwa singazi sibubhudla nje njengabantwana abancane kwenzekile ikhona izinto enkosini kulowa nyaka hayi lodlule kwakunomsebenzi owawenziwa empuza ngithi kwakuyinyanga kaDisemba sihlangene empuza kunalo mcimbi owawukhona bayawazi abantu okwathi ekupheleni kwalomcimbi kwasokushwile inkosi yayimile nje la endlini la egarage njalo la lekade linemoto phakathi seyiphumile lezi moto zaya ngeendawo zazo ethi inkosi le phambili befundisi mina kangisho ukuthi umhlangano sengiyawuthatha egibisile sengimuletha ngangithi mina umhlangano uzoba ngapha ngomnye unyaka ube ngapha amen kodwa kazavuma nina kasavuma ke thina kodwa inkosi yathi nina phela kwa yayikhombekile angisenze ukusho ukuthi mina ngoba nami ngangiphakathi kwabo lapho ngoba izwi laliqhamuka aphambi kwethu sonke befundisi ilungiseni lento basho njalo izwi agcina futhi saqhubeka isikhathi ngoba sasingafika isikhathi ngoba kwakuDisemba sekuyiwa sokuzoyiwa entabeni sithoma sisemhlanganeni le eKhanana wayese esibiza
omunye umfundisi wethu owayekhona ngenhlanhla ethile, wayekhona inkosi ikhuluma la mazwi eMpuza. Kwakuhle futhi ukuthi lo umfundisi sasisimkhethile abe usihlalo wethu, bekhona ikomiti labefundisi. Wayesesiza sesise eKhena, usiza nje usebize abaphathi bala kulezi sifunda sakwaDube, kodwa abangamaNazaretha phela nabagcotshwe kuphela. Wakhuluma aqala ngokubiza, wakhuluma nabo ngoba sekuyakhulumeka nangengcingo. Kwagcina ke bekhuphuka laba abagcotshwa bala umvangeli ngithina abashumayeli ababili bafika eKhena. Uma sebefikile kwasekukhulunywa ke lokhu okukhulunywe inkosi sisempuza eyathi ifundisi kulungisile. Njengomuntu owayekhona lapho, ngiyathanda ukuthi abantu ababengekho lapho bezwe, bengahambi bethuleka nje, abanye bekhulume lokhu, abanye bakhulume lokhu. Cha, into inye ayibili, ayibanga abantu ababili nabathathu. Lento yaphuma emlonyeni wonyazi kwezi zinto. Ethi befundisi ilungisile. Sasihlezi singazi ukuthi kanti sihlezi ngaphandle komuzi asiyikekhaya. Bafike laba abaphathi bana eKhena, sase siyahlangana nabo. Wayesekhuluma ke umfundisi osihlalo wethu lokhu ababizele khona, kodwa ukukhuluma nje wayeseke wakhuluma nabo ngiyingcingo ke konke. Kodwa manje sihlangane khulunywa ngoba ngeke kumuntu ubaba azabuza ukuthi nenze njani ngalento engayikhuluma na. Umvangeli wala ngoba umfundisi wala wengasekho. Umvangeli wala nabashumayeli wahamba nabo wathi ekhuluma ethi cha, thina kasisho lutho lapho unyazi lusho khona, lukhomba khona, siyawa khona. Kwasho ukuthi-ke ikhona izinto enkosini kwase kuphela kwendaba lapho, akukho sasizokhuluma siqhubeke nakho sikhulume, ngoba lo thintekayo kule ndaba lapho abathintekayo sebeshilo ukuthi cha bona balendele izwi lonyazi kuphela. Amen. Uma luthi unyazi likhomba lapha bayakhona, uma likhomba lapha bayakhona. Sasuka lapho ikhonzekile enkosini wathi akukho sokukhuluma manje, asihambe ke siyoyethula enkosini onyazini lokhu akade sikhuluma. Sasuka ke lapho saya ngaphakathi, safike sakhulekelwa, yaphuma inkosi yama ezikandi bengalezi sikuqile thina la. Bakhona laba bala abaphathi bala ekhaya kule ndawo. Wase eyibeka umfundisi umethe le ndaba, wathi khulumani
mina basiqinisile kwase khuluma umvangeli wala ekhaya wathi baba thina akukho lutho esingakusho futhi uma lokho nje okusho baba sokwenza okusho baba hayi ukunye. Amen. Kwaphela ukukhuluma. Kwaphela ukukhuluma. Ngase ngiphenduka sengithi phendukela umfundisi uGumile ongisihlalo wethu la. Mfundisi cela phela ubaba inkosini ukuthi kuzoqala nini-ke lokhu ukuthi kuzoqalaphi. Wayesakhuluma umfundisi uma ekhuluma umfundisi izwi lathi hayi sisalinde ake silinde umdluli usekhaya uzobuya kodwa ngolesihlanu kwakungolesithathu ngalosuku ngempela washaya olesihlanu wafika umdluli wasesibiza umfundisi uGumede saya kumdluli wasefike thula lenkulumo kodwa babengasekho-ke laba abaphathi bala ngoba wathi laba abaphathi bala abasadingeki ngoba kwakhulunywa indaba yaphela nabo akusekuthule ukhulunywa kuphela sekuba sesemdluli umdluli bahambena aye kubaba nathi futhi asizukuya manje baba kwakhulunywa kwaphela ulindwena kuphela futhi izwi lenkosi liyophuma kumdluli elisakithi seliyophuma ngomdluli. Impela sakushiya kanjani umdluli lapha okwathi khona emva kwenkonzo yasekuseni eKhenana ngesabatha umdluli waseyiphakamisa lokhu akuthunywe inkosi unyazi lwezulu. Lokhu nje okwenzekayo kanjena ngoba silapha namhla. Lokhu ukukhulumela ukuthi abantu baze bangadideki ngoba bakhona abantu abangakuzwanga lokhu abahamba betshela abantu hayi umhlangano swasuka eGibisile ususempuza cha awusukile futhi kawubuyeli ukuzohlala cha silapha nje namhlanje hayi ngonyaka ozayo siyovala imlomo bayivule ngalo imlomo bayohamba laba bangale bayele hayi thina siyohlala phansi silinde usuku lolo sibophe imithwalo yethu sibheke phi empuza koze kuphume izwi uma selishintsha lona hayi thina zikhonze nje bengithi kangwendlulele nje angwenekele nje umhlangano ngoba abaningi lithi kabazi ukuthi kwenzekani kugcina kwenziwe njani ngoba silapha nje siseka kanjani futhi mhlawumbe ngonyaka ozayo sesiya lapha hawu sesisa kanjani futhi la cha kunjalo lapha ke sikhonzi ezinhle ngoba unyaka kuhle ukukhumbuza njengoba ngikhumbuza naba bekhona ngiyabakhumbuza naba bengekho lapha ngiyabazisa ukuthi bazi bengakhuluma izinto ezingekho ngoba unyaka ikhonzile enkosini umhlangano
wesikhumbuzo somqali wendlela wawusemkhalideni lesi isikhathi sisahambe emkhalideni. Inkosi ilanga lalihleli lokhiwa phandle lase liyakuza lithi ake ngitshele ubaba wahlabeka nini, waba buthakathaka nini, kwaba zinsuku ezingaki noma amasonto amangaki ubaba engaphilile kahle. Base besho abantu abadala ababekhona lapho basemkhalideni basho lase lithi izwi, yabona izinsuku ezibalulekile yilezi insuku zokuba ubaba esebuthakathaka. Yizona insuku lezo okufanele ukuthi silinde ngazo. Lungakafiki lolu usuku lomhla ka-2 amazwi elanga lalingakhuluma ilanga ethempelini abantu benza. Cha, kwakulelo sandana lalikhona lemimoto ubaba lapha wayekhuluma khona. Lithi-ke izwi izinsuku zokulinda yilezi zokuba ubaba esebuthakathaka, umoya usahlangene nomzimba. Yizona nsuku lezo zokuba silinde ngazo. Silinde umoya oyingcwele ukuthi uma umoya oyingcwele uphuma kulo mzimba uzungasilahlekeli. Wena kohlezi ekhaya uzabheka umhlaka-2 ukuthi usamhlaka-2 cha kobe sewedlulile konke. Izinsuku ezibalulekile yilezi eziqale mhlaka-bani, mhlaka-20. Lezo nsuku zaphuma ngalelo langa ngalowo nyaka. Ulinde mhlaka-2 Meyi wena sekuphelile. Lezi insuku zokuba ubaba esaduze izona nsuku lezo zokulinda. Silindele umoya oyingcwele ukuthi uma uhlukana nalo mzimba ohleli kuwo uzungasilahlekeli thina. Nathi sonke besilindile. Zikhona izinto lenkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkosi eyayikhuluma ngenalabo bantu kanti njalo sibeka umthetho ozosebenza kulabo bantu, hayi emhlanganweni nje wokungana. Wena lokuqhubeka uthi lento awuyazi kanti kukhona okwakhulunywa nabathile. Ngonyaka odlule sise empuza kukhona ukukhuluma nje kodwa akukubi phela okwake kwakhulunywa kanti lo mfundisi obekade evala umthandazo akakwazi lokho akazi ukuthi nami ngingangakazi ukuthi yabo uyakukhuluma-ke umfundisi hayi emva kokuba uvala inkonzo emva kwalokho
kwase bakhona abantu abathimulayo angithi kwaba khona abantu akunjalo umfundisi nanga lutho kwase bakhona abathimulayo kodwa babengathumuli ngoba kuyinto nje aqhamuka nayo wayengazi nayo ukuthi cha phela la umthetho wala munye uvela ezwini elilodwa hayi emazweni amaningi akhambi nje noma ubani ekusebenzisa ukuthi manje kodwa ukhona umnikazi wazo zonke lezi zinto izwi eliphume ngaye njengoba la umfundisi kade khuluma nomfundisi kuvala inkonzo la umthwala umfundisi ushoza usethunywa ubani yizwi usethunywa yizwi nathi ngikholile izinto ezisuke zikhulunywa kungekho inkonzo nje yokusebenza manje sikhuluma umnikazi wayo kufanele ukuthi sibazise sikhulume angazi kwakunaka abantu kodwa babe khona abaningi niyawazi abaningi sisenelisiwe inkosi unyazi lokho uthi usuyavalwa umhlangano walapha eselungisi umhlangano kaDisemba sesiyahamba sesiyekuhleli sesiyolungiselela ukuya phi entabeni kodwa izintaba ziyafana zonke ayikho intaba edlula enye zonke ziyafana kodwa iba nomehluko leyo ntaba ngoba sekufike hayi kanaba abasebenzi kanali ithimba kanali nathi ikomiti cha ikomiti kasiko ikomiti analo elasezulwini alikho ali wena awunathatha okwakwenziwa ngo-century ago uzokhuluma namhlanje hayi okwa-100 years ago ngokwaleso sikhathi iduku izandla ngikhohle iduku akusho into leyo ngoba isemsebenzini angeke sikhonze izinto zala izinto zalapha zinomnikazi wazo akekho umuntu ongaziguqula futhi umnikazi wazo ngeke abize inkomiti cha ukhuluma yena nenkomiti nasezulwini bese shintshile futhi mase shintshile wena awunakho ukuthi ingani kwenziwa kanje wakusho bani ngoba kokusho yena nakuqala akuhlangananga lamadoda nje ozimlawa ncha hayi lonke ndoda abaduke naba nakwabani engekho wena abasezulwini kuphela ake nibheke isihlabelelo lithi esu kubani
lesi esithi izanwe manje ishoni sibuka 118 218 or 218 kukhona izinto ongezona ezala emhlabeni ongasezulwini kukhona abantu abakhulumayo njengoba ngikhuluma kodwa ongebona abasemhlabeni kungabasezulwini uma ubheka nawe lesi sihlabelelo sakanjwa ngani ngo-1934 kanje wawuphi wena ngangiphumile umani wenaye umqambo walesihlabelelo ngoba uthi thina sivela kwenza sibonile inkosi kodwa usho lo muntu simaze munye kodwa laba sezulwini abamaziyo
hayi thina into ofanele siyenze ulalela izwi kuphela. Amen. Nakho ngoba asiwabona amadoda ahamba nawo cha hayi laba sikhuluma ngala madoda akhuluma ngawo kuleli lesihlabelelo thina sivela kwelizayo. Ubani phakathi kwalabo bantu owayevela naye kwelizayo? Ukhuluma kubantu babaningi njengoba ukhuluma ngithi kodwa uyedwa uthi thina sivela kwelizayo sibonile inkosi yethu. Wayisho yiphi inkosi? Kade khulunywa khona lapha kukhulunywa ngenkosi. Kanti le nkosi le kakuqali lokhu ukukhuluma ngamakhosi, inkosi ikhuluma ngenkosi. Mhlambe ngikholwe izinto akazange afike kulelizwe wathi mina uNkulunkulu wathi ngiyinceba kaNkulunkulu funa kodwa abantu sebebona imisebenzi babengasho namanje kasisho ngoba simthanda sithanda isimo sakhe nobuso bakhe kodwa sisho ngemisebenzi engekho komunye umuntu okhona emhlabeni ekuye kuphela. Sikhuluma ngomuntu othi uma uyobheka uyobika into yakho abesethi hayi inkosi ibusise kuzokwenzeka lokho. Kunjalo. Kukhona inyanga yaba kwangakatheliza ngizama ukuthi ngangibona angokhenza le khuzana yayifike esitolo ngisebenza kuso ekhangela le kwaMgayi emvinto senkosi uChiliza angisebenza lapho aqala ukusebenza lapho ngo-1955 esitolo senkosi yayifike ke le ndoda izothenga la isitolo uthi wakhubuka kule ndaba ikhona indaba yayingaphesheya umfula umthwalo kukhona nentaba yayiphakeme kwakuthiwa ingozi kwakuthiwa igama umsikazi kwakukhona umsikazi ke wawuthe ukudlalela bese bakhona unyanga owuthe ethi ke le ndoda ungakhuphuka lapha umsikazi wena ungakhuphuka hembe kuphela nami uma sizisho yona ishone phansi kodwa sathi ushembe iliphakamise ishembe kuphela nami asazi leyo isiphi lapha ngokushembe ayikho intaba angakhuphuki kuyo wena lokhu wafika emhlabeni ayikho intaba angakhuphuki kuzo kube manje ngoba kabekho abashembe ababili
ushambe munye buka phela lesihlabelele kade sisihlabelela sithi sivela thina kwelizayo sibonile Nkosi wona velaphi wena ungaveli ndawo futhi awuveli ndawo uvela ngomsuku abantu njoba ngibuka nangu nje imfundiso phambili ukhona usibamba kukhona ngeke ngumusho ngoba ngingamunye ngekho kodwa mhlambe ukhuluma ngokungekho ngoku uthi ma uthi yocela umntwana athi hayi uzomthola umntwana amuntu futhi umntwana ozomthola njengayo umntwana okhulumayo nje wathi mayicela lo mntwana elapha evele bahleke umqalo wendlela ethempeleni evele bahleke emahlathini lapha wayesethi wena nkosikazi awunabo abantwana abafana udalelwe amantombazana kodwa ngoba nakho uhluphekile ngizokuhawela nje uyomthola umntwana womfana uyoba munye akubakho umuzi izwi lelo ikabhombela ikhulu evela bahlele leyo ndawo manje siyibiza ukuthi usecala bebuzi uma ufuna ukuyibona ngiyathatha siyekho tukwahula sokwaba ihlathi ngoba wesuku khona mhlambe la mhlambe ukhuluma into ongayi ngalo wanyaka umhlangano ongekho la usempuza unodana wami khona ufundisa le umthathana ulungu ecollege uya enkosini unyazi nizokwazi angolonto enjalo ngoba uma ngikhuluma ndalo hayi kwangaliso sikhathi akusekho manje cha kusekho lokho okwakukhona eqaleni kusekhona manje njengoba ngisho nje mina ngithi ugogo wathatha umalukazana wakhe wawela isosha ewela ovela bahleke ekhuluma nomqalo wendlela athi umuntu kaNkulunkulu angizoba nawo umuzi umalukazana wami uthola amantombazana akhe akekho umfana base lithi nje unkosikazi awunabo abantwana abafana unamantombazana odwa kodwa kuba nakho uhluphekile sengizokuhawukela uyomthola umntwana womfana uyoba munye akubakho umuzi hamba ulinde uma noma sikazo kwadube omama efika besemhlanganweni ekuphakameni useyo chawule Nkosini umqalo wendlela useyabuza umqalo wendlela uthi usaphila umfana uthi uma ubaba ngobuyazi ukuthi anginayo ngane yomfana wayesefuna ukuthi baba uyaphila uye lephukile umfana lapha emponi uyahamba uya onyazini ukhuluma ngokubonwayo awathanda zanga nasekhaya athanda wahamba wayomlobile baba umakoti siyaba umathe uchitheke sizoba azithathe ngapi base litunyaza hamba kunyango lamuntu yabona lamuntu into lonike intambo ezimbili eziphuthiweyo wahamba umfana wayiphatha lezi ntambo wabuya nazo umngako baba cha akekho umakoti la base lithatha lezi lokho lozithatha unyazi lozithatha ngesandla aluzobanga lutho akukho kwagcotshwa kulezinto yisandla nje kuphela enye
intambo yobhinqowe enye idumuma ko kwaku yiyo lena usebuza kuthe ngomawalande lo May kwakulo May unyaziluse empuza ngonyaka olandelayo sisemhlanganweni wona lo khona la hayi sekutholakala ucingo hayi umakoti sebelethe uthola ingane yomfana manje sizothini sikhuluma ngakho sikhuluma khona ikhonzeni inkosi lokho sikhuluma ngento akangikanise ukuthi ngicale ngakhuluma ngomama nami iminyaka emingaki le ifikile ku-90 iminyaka over 90 kodwa manje sikhuluma into mhlawumbe ka-6 years enjengaleya engenziwanga umkali wenzela enze inkosi nanti phambi kwethu akukho ushembe aqhamuka nakho athi hayi uyokhotha lokhu uyogeza ngalokhu uyobhinqa lokhu noma yini iphuma ngomlomo njengoba silapha nje ikhonzeni enkosini leso sandla sizokhumbula lowo mlomo ngoba lowo mlomo wawukhona ngaleso khathi usekhona leso sandla sasikhona sisekhona sisasebenza ngoba phela siyezwa ukuthi manje ethi elameni ngathola ukuthi cha awutholanga lutho noma uthola amafutha asuke phethe umume ngenyanga yenzulu ngamafutha ayiphathwa umume no kanjalo ngikho ushambe munye abababili lo owambona ngaleso sikhathi ajabula ngemina wamamezi amehla ajabula ingqondo ayibonanga amehla ambona uGumbela kodwa ingqondo engababikho kodwa iso lambona bebuka nje umuntu onjengabantu bonke futhi nalo mntwana wayesemncane phela cishe wayeyithuyela nje zikho izinto la sizemhlanganweni wesikhumbuzo amen kuphela ngakho-ke ukuba khona kwethu la akusifanele ubala njengoba izwi lamemeza nini umsombuluko lamemeza umsombuluko kwakufanele ukuthi limemeze izwi ngomsombuluko sonke njengoba silapha nje ebesikhona ngoba lwashiwo lo msuku uyalwazi noma ungahlala ngomsombuluko kungenzekile ukuthi linda noma umnikazi wayethi uyangena umhlangano esho ngolesibili ngokwakhe lokho
konke kwakhe basho ngeke usho ukuthi hayi yini namhlanje kwenze cha kanti wena lokho kwaqala ukwenza kwakungokwakho ngokwazi usuzothi manje lokhu qhamukapi lapha kwaqala kwaqhamuke wawuphi wena ubombela ephuma le ehamba egibele isitimela eseThekwini ehambe yalapha okuyini le ndawo emsiza esuka emsizini edonsa egibele isitimela ebuyele emuva wawuphi wena sijama isitimela laphayana lapho sajama khona abesethi yena hayi useyehla ngoba lokhu ukujama kwesitimela kungenxa yakhe wehla khona lapho endleleni nyawazi ya esuka ngeenyawo manje ehamba eya entabeni yaseNtakazo wayehlani wayephetheni wayembetheni Sanzi kakhumbula lokho bekhona isikhathi soba sikhumbula konje lokho engikwenzayo akuphambene noshayela sikhonzile hayi ngithunyiwe ushembe uba ngekumqa kodwa njengoba silapha nje nobani makangaphumi la abumele ekhaya engaphethe lutho makabuye phethe ngenhliziyo yakhe ngoba njengoba sizela lapha nje sikhonza izinto enkosini konke sizokwenza sizolinda umoya oyingcwele kuthi lo moya oyingcwele size siwuthole ngalolo suku lwawo silindile lezi insuku nje usuka lapha ya kuze kuyofika kulolu usuku olwabekhulu emhlabeni silindile ngeke singatholi lutho kukhona esikuthola khona enkosini amen baba usemakhosi amen yazizwe in the Bankulu.